Poblacht na héireann, go bhaintear na héireann. Sé fearris McLaughlin go chlucht fáric fic fíris, I lé forógra na poblachta, tí bh muich go hacha fírse Rosmuc go na mara maid rinneamh. Bhí sé siomach chuid go chraola starú le rinne RTE Raidió na Gaeltachta ó hacha fírse. In neu fiagran special time go Adhmhaidin sy'n mynd i creula byw yn sio o hacha fierse agus mynd i cymwra airimach 1960 agus Nuacht I fi ei porc mac pirish le Connemara agus le Rosmuc go háirid agus mynd i cymwra chama trecha blian gan chlár Adhmhaidin a honig an éir gan chéadwyr Luan Cásca 1986. Wel, ystod hwn yr siolwn clar troch y blian o'ch yn i'r chwifn mynd i'r iag mewn yn sioch gan onod starwyl sioch ar Rosmuc troch y blian nis dyrni. Ba rod dwlan a fi o'n clar ŵr cwrs I raha hosiacht ag tron ar y mor yn clachta chréil y mania. Ach syntach rydw yn sioch yn yw branw sir agus y casladini ar y baint ac wrth I gyd chréil ysyn. Fi stoil am Morning Ireland gotcher nair beidir blian rún agus mar a romid an an agus sásta seo dhéine nuair sin. Wel, cenwyr y dyn I Dúirt uachtar an na haireann Michael D. Higgins, go raibh abhóch na Gaeilge in na príomhfeidhm ag an glónid daide amach ar Luan Cásca 1960, agus gur córa ómós chuí go na ceannairí céanna go raibh an chlár Adhmhaidin na craola ó hacha fírse a Luan Cásca 2016. Bhí Gaelta na naine bhí páirteach snáidí amach, pobl láitiú Rosmuc, cór Rosmuc agus daoine a ra ana acu ar a bíirseach a láthar ag an gomór a starú le neamh. Thug ahead Frank Bháile an píirseach an stáisiún trénach ar a teach dóite I chéidir riamh a tháinig sé go Rosmuc. Má head gur crusbóthar am am cras rib an píirseach nuair a tháinig sé gur scrúdú ar na daltaí ar an gás mór. An chéidir riamh dána sé go Rosmuc. Is lá starú lei sé ar nói, ní bháin go phobal na haireann, ach go bhaint Rosmuc tríd is tríd. Mór an nóir a bhain se neamh, agus tá bheith fiamhródú gais Rosmuc més go tógiú Rosmuc mé fé mo híl. Áine Lally, Nuacht TG Cash.